ودیت في کامپا بردرش بو دو از لکامپا گویلان بو کامپا گویلان روشوان گلکی باشه دنوا همو کامپین کل باشور کردستان دمینن خرابترین روشیا کامپا بردرشه کسی که جنیزیک و برپرسی یعنی برپرسی یکم میوان کامپان سروک دستگاه خیرخوازی برزانی موسی احمد میوان منه وام پرسان از هموش موسی برز موسی احمد مكاك موسی بخيراتي باري تك كلكي جراله از شو ما هم كامبا جويلان هم جي كامبين دن بردرش هر كسي دخواست از دبك ميوان خو تشتي وان بگين متع مسوز دامان بردرش مگو از دچم دما كاك مصاحبه دك ميوان بخيراتي جالك سباس باش اف اقامه او فور يك بروبليم وان بتايبتي كلور مانا اف اقامه او فور من هولدانك جبو چهار سر کرنا و یکی هيا بری هر تشتکی من هر دو راپورت دوادید ین یا بری جو تایبل سر کمپ بردرش هاد بود چه کرنی و افجی کو ما به هفر دید او راپورت آنها و ام بردوام جی چاف دیریاوی که دیکن چج بارودوخ ناوا کمپان دبوریتن جبوی کو آگادار بین و او پرزگیره کن کو جدست متن چوا بهینه چاره سر کرن هولدانان بو بکن إقامة نكاركي هن بصنايع براستي وهميجي دستي حكومة هريمة كردستان دانية يعني أول أزبيجم أف بيواندارة بقالين حكومة هريمة كردستان ولی دیسان UNHCR جيل سرخته بو في اي كي چونكو تشتكي هاف بش هيدنا برا UNHCR وحكومة هريمة كردستان دا وديسان أجيل سر سوزاتا بوانا كار بكم كاچاوا ام بشين في عملية بيچك سريح ترلي بكين جبوی کو اف پروبلم وانا نمینیتن لی با آواکی گشتی اگر بکرتی جیبیت از بحثاوی ای که بکم کو او روشا کو تدیتی بتایبتی جی دناوا کمپان دا تنه کون دناوا کمپا بردراج دامانه او جی لبرکو کمپا کا ترانزیتا یعنی حتی نهاجی وکو کمپا فرمی نهات یا ناسیم کمپا بردرش کمپا آواران بو آی دی پیان بو او آوارین کو جپارزگاین دین عراق دهاتن لیل سالا 1919 او پرسگریکا سیاسی کو روجاوای کردستان چه بوی کو مکا خلکی دیسان جسری کانیه و لگریسپی آواره بون و لناو دورین دیجی هاتن ام بناچاری و ما هزر کرد کو چاوا ام وی پروبلم چاره سر بکن کمپا بردرش کرده کمپا کا ترانزیت جبوی وانا کمپین دی یعنی یو ان اعتراف بیناکه الجم یو ان اعتراف دیکت وکو کمپا کا ترانزیت یعنی نک وکو کمپا کا رسمی و ام بردوامشین جبوی کو بوان جی قاعده بهینه چکرنه تدید لپرزگریکا قاعده يعني برزگریکا که گلکا برفرها يعني دست بکی دا وقتی جسال 2012 و 2013 بتایبتی کردین مین روش آوا قصد هریما کردستانی که تجماروان گلک زیده بو مگ گلک خواست کو بچنه ناوا کمپا اگه بیراوا بیتن حتی ایک جی کمپین باش ما کو جی لگویلان جی باش داره کمپا داره شکرانه والا بو يعني کس ندشوی ندشونه ناوا کمپی جی بر کو جیان لدر و کمپیر خوشتر بو کار و کسابت هبو خبات دکرن وکو دا راپورت خوشی دا ایماجه پیدا اپراستی يعني روین وان سپیبن کردین مین روش آوا وقتی دهین بردوام هولاوی اکی دیدن و کارکش خورا پیدا بکن جیانک بسر بلندی هبیدن یعنی او ایک ام دبینین دنا آنه هاجی دنا و کردین روش آوا گلک هستند نتمام کار دکن راست نو کامپان داشتی تره مشکل باشه مفهوم کر یعنی داره شکرانه نداره شکرانه بردرش کامپا کترازیته جور دچنه جه کیدن اف پرسکریکا اقامه و فرمان چهار سر بیش بکا او گنج بکاره بندر که بندر با لکامپین دن کاک موسى هناك خلقنا دبیجن قاعدهش مرا لازمه بله مشکل قاعدان چوه هر یکی جوان کمپان 300-400 خیزان آنها دسرد آنها جبو قاعده جبوی کو قاعده که والا بشنن ناوا و دناوا کمپی بخوشی دا مشکله هیا زاروکن مزد دبن جنتينن ميردكان ديسان دناوا وان جارك ديجي قاعده جوان را شما قاعده تشينا بن جهتنا يعني امكانتنا يو ان قبولناك يو ان قبولناك في ايكي عن هاجي مثلا مدى خاص كريا جبركو طلبياتا كردن مين روج اوا جلك هي كو كامبكا نوبي تشي كدن يان دناوا كامبي دا ام هجباركا ديكيا قاعدان تشي بكين جبويكو او سرايا هايكو نوكا
يعني قال لك خلق دا خاص دكان جارك دي بشنا نافا كامبي من روش ايماجات باشترا ويدا جبرويا كود كي نخرنا لكامبان. مخابن يعني روش خراب ترى بلكي مصرف كيم ترى بله يعني مروف روس كريا خانيان تنه. نينا يعني كريا كهرباء نينا كريا آوه نينا وقالك جارة آلي كارين نف دولتي آلي كارين دزگه خير خوازي بارزاني آلي كارين خلکن بخشر خیر و من دینه کرن دناوا کمپان دا دین و پالوه کرن یعنی دناوا کمپان دا روش باشتر اکول دروی کمپان بید کو حیش تاجی هر جبوی معلوماتین و صدی 65 کردین مین روش اول دروی کمپان دناوا کمپان دا ناجین یعنی هجمارا 35 لصادی 40 لصادی یعنی چیزی دوی هجماری دا دناوا کمپان باشه مثلا خواندن چهار سال بکک مثلا هجماره که مثلا دو از لور من نوت کردم گفت بو از بگینم که موسی یک خواندن دو لکامپان پشتی ساعت یک و نیف ادی خدمتگزاری طبی تندرستی نامینه بله امبولانس نامینه بله یعنی مثلا دو مالک جمرات گفت جن اگر دو جانی با و چه وقت بگینه امبولانس نه ممرض نه خب بگینن خب درو و نخوشخانه کی تندرستی پرورده و پاکش کردن یعنی اوه سه چار سکترن دناوا کمپان دا براستی پروبلم مزن هنه یعنی یو این دبیجید آلیکارین مجبوی کمپان مانه اگر بله اگر تو با آوائه که فرمیجی برای خوابی که ای و 5 سال دبورن جسر حاطنا پنابران جولاتا کی بولاتا کی دی هيدي محاولات يو ان وسازين نف دولتين كار انساني دكان او انكو ببنا بشكك جويكو مالقحي سبونسور نامينن سبونسور نامينن جبوي اليكاريا مثلا انا هاي يونسف بهمينا وعيد بجيت امكانيات من معنا جبوي كامبان بارين من معنا كو ام هم بو بواري پرورده هم جبوي بواري پاخش كرني ام كيشن دبليو اف بي هنا كيشن يو ان اس سي ار هنا يعني اف كيشه قلكن الراستي يعني بري د حفتيا بوري دا ما دقال راي دار الحكومة هرم كردستان ابتاي بتيجي آلين هري بيوانداركو جيسيسيا ما كومبونا كريا ما البرا رابورك دريش حاضر بكين ووزير نافقو جناب سروكي حكومتك وقالك على قدارة بروشة آواران وكو مدير جيد صالان هزارو نوزده او بخواهات سردانا کمپا بردرش کرد وقتی او پیلا آواران هاتی جنیزیک و روشاوانا متابعت دکت ام راپوره که بوی چه بکین کو داخازی سازین یو این و حتی قنصلوسین ولاتین کل حرم کردستان قنصلوس هنه داخوازیک بهتا کرنه کو استثنائیک بهتا چه کرن جبوی روشا هرما كردستان يعني وكو هر ولاتكي ديكا بريخوانا كان بتايبه تيجي او برزغريكن دفي غافي دا هنا مديد مثلا د سال 2013 14 دا روش حتى حدكي باش بو خلكي بو كار ديكدو بيت ديوان نبي كامبا هبو نبوان اني اليكاريان هبو اوينكو رخراو النف دولتي دا باش دكن لانها روش تشتكي ديكا براستي روشا ابوري خرابه وخل بو خلكي فيدريجي كارنيا بجا اوين كو خانيين وان بكري بنو امكانيات الدين من بالتاكيد باري وان جرانتر برهندجي قسطانا با كامبي هيفيد كم سروك وزير كردستان برز مسرور برزاني ديواري دا با علي كار جواره تشتكي دن جمرا غوتن من الجم خنوت كري هنا كان كاك موسى اختيارا لدرجه جينابينن دچنا هندري كامبان كامب قاعده جه تشت بتسوانا كذا حالات استثنائية هنا كنت في واردة بكسين بتمانن مثلا نخوشن بارا بمن آليكار مچند حالات ناوا كامبان دا ديتن بله يعني از بري بهم اثر برصفاتا ياوي اوي ما قلق محاولة كرنا وكو دزگاه خيرخوازيا بارزاني كوان فالاتيان پروكين اوين كو رخراوي نف دولتي چكري براستي وبتايبتي جي يو ان وجه جهه خدایا کو از پاسیا دولمند سرمایه دارن کردستان بکم کو گلک د آریکار بو ما تایبتی جی بو کردین مین روش آوا گلک دستوان وکریه ما گلک محاوله کریه گلک وان مشکلان اوین کو د انجام بجهلان رخراون کو ام زانی مثلا دنا عندك کمپ اندا دو وقتی دا 10 رخراو هبون 15 رخراو هبون کار دکرن هر یکی پروژه کی وانا ابو یعنی اگر هر یکی 10 15 نفر الجموانا خبتي ببلي جوان آريكاريان كوبوي بروجي دار نكرني يعني روشة كديها بو دنافا كامبان دالي أنا ها كامبي وهي يعني وكو كامبا باصر ما احتمال درخ روجي دانا
يعني أبا باري ما جالك جران كري يعني أم همي محاولات تخدك يعني جبوي برسبة بسيارة جناب تجي بتأكيد استثناءات هنا يعني بلى أو قاعدا كنتنا بال بكرن وقت فالاد بن لجناك هي كوميتاك هي دنافا كامبيدا كون وينري يو ان اس ار ده يعني وينري دزجي خير خوازي بارزاني ده يعني نرين وان ركراوان او ان كود دنافا كامبيدا بروجيك هي او حالتين استثناء تينا مناقشه كرن حالتنا مثلا يكي بري نوكا احتمال كاري وسطاتيج بخو كربيت روشاوي جالك باش بو كتيه توش مشكلين فقرات ابو يعني انا هن نكاري بخبت يعني رابورتين بزشكين يعني كون مجبوره بقرا يعني نخوشيك هي يعني تشتك هي يعني عندك زاروكين وي باكفتينا يعني مشاكل زاروكا هنا نكاري جيانا اخواش دربي كامبي در باز بك ام استثنائي بودكين دوثوان تقريرين الدكتوره يعني طبي كو بوماتين كو استثناء بوانا بيت تشكر نقعد بي فهي في كم تشافي خلكي لوايا كاك مسابراستي من ديت يعني حركس دبیجن تنی دستگاه خیرخواهی بارزانی آلیکاری ماده که دزان باری و گرانه دیو که بر دستگاه ناف دولتیشی آلیکاری و ناکن دبیجن پری منمان سپانسرین منمان کسک تو نه آلیکاری ما بکن ایجار هیوید که من بکار من پرسکری که من چهار تأكيد أمي همي محاولات انقابك يعني أنا هاجي أم بردوامين يعني مهرقاف قوتية أو كو أم بو كردين خوين روج أفاد دكين نمنتا نخيرا نهاري كاري بلفو بواجبة راست أم بأرك دبينينو و أم ديسان آخفتنا بارزانية نمر دوباره دكين كو أم شانازي دكين خدمت كاري وانا بين إن شاء الله أواج دست مجيتت أم تخسيرنا كين جبوي خوشبونا جياناوان ابتایبتی جی پروسا پرورده یا فیربونه او پروسا تندرستی او بیاون کو بتبینه جبوی جیانوانا عمل سر بخبتینو امام همین محاولات مالا و من دیتی شاهدم والدروی هریما کورسانی جی آلیکاریا کردیدن کریه چه دم عرضهجین با کری کورسانی بله بالتأكيد چیزی اونچون حتی کوبانی چون بله سر الرايوي كيجي براستيجي يعني جنا هر همي رايدار حكومته هريما كردستان جناب سروك بارزاني جناب سروكي هريما كردستان وبتايبتيجي وكو تنفيذي جناب حكومته سروكي حكومته هريما كردستان سرخطه او بردوام تأكيد المدكت كام تشاو بشه و خدمت گزارین باشتر پیشکشی وانا ببینید کم پرسکری که وان چهار سر ببینید زور سپاس موسی احمد سروک دستگاه خیرخواهی بارزانی میوانیم زور سپاس